soja we bintu byo. I'm giving you by close of today. Once they are not covered down. By close of today. Bwotana nawe kintu atonsumbwa tonza mu bingi owulide. Abebembezi ba Kyegegwa District na Town Council batandikire kushenya obuju bw'abantu barukoreramu za business zitari zimwe na zimwe ehururu heyibaru kugira ngo egenderire kutereza tawuni. Aba Town Council ya Kyegegwa nibagira ngo bari kwija kwikiriza abantu abarukorera hanguto. We have what we call a physical planning committee. We come on site after producing the plan, we approve them. Netukuwa mukisano okola ki no simba. Kati kino ekyaliwo. Era wekibanga kituufu then why do you construct at night? Abazimba bonna wekiba kituufu constructing ki musana yensi eraba. I sent here people ne bajja ne bamuyimiriza ngano okuyimirira. Okitege era azimba ki agenda mu maaso. Abantu tubaine oruguudo okuraba twatekamu oruguudo runu nuko abantu bakore business yabo abo ka business ekabeta kukora irwaro bakabakingira okuli itaka li oruguudo wa irwaro twalitete kanu ati nabwe kitaka yetu ngarukali Town Council itentutana no munyora alinde bone kandi wantara na Mr. Karungu kandi twantusaba abantu abakora mu itaka lya government abakwenda kulitwara nkabebembezi eryo balirugemu bitu mu kushenya hawo mwo habuju abantu bagiziraho kumashana barukanisa n'ebigambo akatali lokabona fasula makutundira ngo yezu itaka lya katali kyuka bakalituli bakaruguzo bakalituli niyo answer baraga abantu badde bintu bifokere voice of us government twaraga abantu na abantu bataraga government usanga umuntu alimukibesha government usanga government mitakali y'omuntu abashubuzi nibagira ngo ekiti cyo Town Council birene kutandikiraho ahagwo kuba ebintu binka kasasiro ekiremiro mu town. Town Council ko moito abantu iwo ko moito wa Town Council rozorota kujota omuntu waragambira ndindaho murindaho hatari kuja kumusisira iyo borezo kanyo cyaga amani nyeke boragamba ngo karuka ngo nyo ndakakuha Nakasasira cyabali itakari ya Town Council yahise Town Keraka hamwe na RDC bagizirengu ekibarukora eki necyo kuyonje town hamwe no kutaho buteka abateka college intunga kino temporary structures because the temporary structures like I told you mutawuni balabika bazigobamu singo labi elsewhere ya Mubende Iganga Mbale where bagenda bakola ki babiri and very soon ngenda kubera ku radio I have a program okunyonyola abantu bawandikire bakole facility ya mayumba gaabwe bajje mu road reserve containers ezirimu abatundiramu amatooke bagatwalewa okatale abantu lina akatale ako mpaka tulikinga tuno okutale kusatu participants in security so chonka okore ngudo nchireta security infrax stadium konka infrax yaba criminals ninga abantu abakwenda kutwedinga baba criminals no mu abantu ba identifying okumpaha na yendachi atari mushubuzi atari ni cyamurimo gwakora kana akora cyampa so taking keen interest ko muntu kureba ngo ya reporting umuntu kogwa omubwiro obu abebembezo mu za town municipality hamwe na za cities zitari zimwe na zimwe bejumbira umuhururu yo kwiyahabo abarukora hamhanda hamwe n'ababine za business mu myanya itari kwikirizibwa ekintu kiri kurebwa nko muringo ogwo kwinegeza entunguka ya za town ekiri no bukirabe kiringwa abantu bamwe nibija kuteganisibwa gashakwa turi amureba Paul ahabwa Tayari West.